Suma 5 minute te aile tu lai 5 ya peona masani aile le afiafi ma le afiafi tatu taunu mai foi tau afiafi o le aso tona i manava foi au mga luenga sa fengai ma le atunu le ne aso fa malulu atu ona le tuai te isi atu le tatu Suluaulama le ne afiafi ya ona tūlanga tau i le sotainga ya whaftai le tu o leo tatu mafuta le ne afiafi ya o le winga lava le tatu pokalame e pe ona masani o le vatu le famalo ia fa pe foi o le fatalofa ia te la to fe ngai manga luenga ele ngato ila to sa fe ngai manga luenga le aso ia fa pe foi la to sa fe ngai malo longa ia awa o le stona ia vai o le aso malo lo le ai le au fa ngai luenga mai se foi o ta penanga uma ia wal sa pati le tu ata yao ia fa ta siai ia mata penanga o tona i ma me fa pena yo o niaso fa pito le fa manatuina ya le ta pena wata yao ya o tato maftanga le nefiafi ya se taimi o iluma ya awa melisunga ya fata ya ono lo fe ngai ma fa lave le nefiafi ya o lela amatatu ya le fata va le nefiafi tato maftanga nam tala nunga penga tfailang ya wa foini o tato lo faanga mon mai so tato o tunu ya mai se lava ta penanga o aso o le aso sa pati ata yao ya al peona fa ya temi solo ya o tato pokalame ya molil fa malo ya mal fatalo fa na ya tato paanga ya amata mai se fa malo ita male kalisia tai tai o le kalisia ya sunga fa fenga inga mo to faltua sunga toina mo to fatua malolo sai malolo fa talo yo manuia ai fe am ngalwenga le kalisia ya le ngata foi leo le au fai tala uma tai tai we kalisia uma tono so tatu nu na to yo lo fa no no ya awale al favor le atunu i fe au ngalwenga ya se fa malo tai tai on malo ya la wa fiong le malo malo masiofu le ngata foi leo le suyo le fono sito fia malo fatua ya fa malo foi la wa fiong le fon fetalai male i tu fale o fonos o le atunu ia va pe foi la ofionga te mai tai palmia ma la ka pena te fria ma maro tu foi sui fai pole uma ia o i tu malo te tasi malo lon sai malo tau atai e fe au manga luenga ma malo tu foi ia fam sili malvaango fam sinonga ia pe foi ia lo ia ma le ofiso lo ia la tu ia o lo ngafa male fala leio o wala ya i le tu tau Faamisionare ma lo le sai ma lo fa toto ya tau no mai la soto ai o tau Afiafi ya mai se foi o le fon o fi au manga luenga ya ile nei vai aso ya mo pele malo si tau tu le atunu aftai le lo fa maleanga leo le tua fa malo atu i te tapuaiga mau na yo tatou tamam tina matua ina ngatu foi leo ila tau mapu mal fi au manga luenga yo tamam tina pensione man malo mai le fe au man ngaluanga pa aftai la auto talo lo man wi ai pe fe au ngaluanga mai se le al favor le atunu pa perna fa na wa onga ya onga ele ngatu samu nei ya fa pe fo ya atunu mau malo se fo manuia ya la to fo fa ta autolia i mautanga sangase ya ile anga le leo le tua batu se fa malo i mapu fanga lele fa pe foi longo i plotu na yo tatou matutua ia fa malo atu i tamaita isa na to foi nga luenga fai pe ile aso mo aso ele fa ngofie ia fa aftai le soifu au ona le soifu fai matua ia olo tu mati e ai la to nga luenga ia vi le tua i o to fai no filima malo tu nei fa na wa ya mapu mai fe au manga luenga mai so onga le neva yaso ya so an foi ya tamam tina ya se fe au le ai ya mai se foi ni so la to o fana o na fe ngai ma onga fai fe au ya wa pe on masane o le o fa nga solo foi ya suenga ya onga fai fe au ya mai se ya home center ma me pena ya utapena ai ya fana wa onga wa lo to mama foi time ya o to foi time sueng ni sol fa na le sa fa tau tai le neva ya so la to sueng fa ma fu fa
pe ona ia le koleso teinu pauta ia le safa tau teia le neva yaso ia ala tu suenga fa malo to ila fionga te mai tai pule mai se foi sunga I whaia onga ia fa pito se fa malo I fa nau ia malo so sue ia malo foi le tau fa ma fufau ia vi le tua ia mai foi sinamia ia ta pena foi ia wa ia suenga fa o le nei tau sang ia avese ai a walta po inga nei matua o lo ta po ai mai mount malawa ia fa malo atu I mtanga luenga umal malo fa lulungo mtanga luenga ia fa pe foio pulisili ia mai se foio la fainga luenga lue o tonu mafafu ia ila tu yo nga lue multatu malo ia wal manuia tangata lautele ia manuia foio lutatu atunu fa malo tu pesilisi o company tu moti o fala putonga ia malo te wata neaso ia mai se lava ia fallo lo tele o company ia tal tono le sa fia ngai foi mal bevesiol o le tai au solo ia na o tau fa I foi nga luenga le neaso ia o tele la ia o le ta penanga ia wa to na ia tai au ia te ton foi ia na o sa uni foi ma na vanisi ia o nisi foi o na o fol mai ia wa alfa o ino fi au manga luenga fa malo tu na ia tatu nangolongo tu o mfai o na momoli atu lo mota mo lao mai se foi o lungo o penga te whailangi na ia tatu pa ango mai mo mai atu nua mau ia peo na ia ele mtanga luenga le pisinisi ala manuia maleipa fa pia foi company le SOS ia le whangalo ino foi tau tua le papa instant koko ia na ia tatu pa anga leina wa mawhai o na wina atu ilo maota mo laulawa le tatu Suluaulama I le Afiafi fa malo ngā lue malo tawatai malo le pale malo le ula ia fa malo atu I leo fai fatoanga ia ta pena foi a wato nai ia mai se lava I latou o lo tua I le vau ia wale manuia o ainga mai se foi o nai whanau ia ta tonu nasa o mai foi le marketi ia mai se foi o ta whata whaal ia le tua whaftai lo tau so I fuatau tua ia wa moni lava wa mativa fai mai wa mativa le atunu ia atate va ai lava le anga le leo le atunu o le atua I le atunu ia tatu va ai foi le foli mai o fuata we nei le vai tau ia o foli ngana o lave ai mai o tatu le tua ia mai se ne vai tau ia niso I tatu fia tele le ulu ia o tatu niso la tau fale fia foi il talo ia mafuli il tamu ma le ulu ia lewa anga le mai le tua tatu va ai le foli mai o le fuata ulu ne vai tau ia faftai le tua lo na lo fa mo na anga le la to sa ngafa male ngata I fale ia na o fola foi tau I o ne Afiafi ia so foi sina tala me se foi sina suka o le Afiafi a me se ia le tupe a waia pa tau ngol vai aso ia le faingo fiele toftofu ngata I fale ia o le manatu lava ia le tau lima ia me se foi o le manuia o whanau ia wa le whawhai ai ma lo lo msai ma lo lava le tautua na o mtala lunga o penga te whailangi ia mo nisio I lato mwhai o na momoli mai o lato o lo whaanga ia nei o tatu ainga I Samoa nei wha ma lo atu nei a tatu paanga ia atu nua mamau ia le whaanga loina lava lau tau fui tautua lau tau lango mai ia le tatu walata ia o whaingo fie me uma ai mai se foi ia o tu matie foi le o nanga net alat ia ona lau tu lango mai ia I se tautua fa tau va ai manato la faisi na tatu manulonga la faina ia tatu musika se tolu ia fa minoi mai ai lo tino sina tatu musika vavelea ia le se tu sunga ia cho ia mona ia tatu fa fianga sui fifiloi ia wal tatu maftanga le ne Afiafi taliu mai ia fa wau tatu maftanga mai se foi ia tala atu ni mea na tutupu I le so ia mo lau fa fonga le ne Afiafi au simana mai mo nisi ne o musika soi fifiloi ia wal tatu maftanga le ne Afiafi
Reggae music, straight from Basinga Records. Not your brothers. Let's go. Taofi, la belle Taofi. Isa o o e ua o le fa maoni. Ai ona ole la lo lami. Maona tu ina na una se ai lo nei ma fau fau. Pelo yo mantua, te leto firmana tua. Ai ba ai oi, ele vale a lotina, e fai ai ni tala fa apena. Isana tama, le ai funa wa ulava. Na se ai ole atu ile ama. Benina te malu ilo fatu na au mayele tua moa. Ai o te fia o
Lisina whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia awale tātou maafutanga lene Afiafi. Ia, o latou nā whatoa maua mali tātou pokalami lene Afiafi. Ia, whamalo atu. La lawalang le whiau mara ngā luenga saanga ia lene aso po uta le vau, po taile ngā taifale. Whamalo atu rau Suluaulama lene Afiafi, malo le tautua, malo le onsai. Latou fui sa whea ngai mga luenga ile aso, mese lawe mtanga luenga le malo, mese ia company o business. Ia fa malo atu la po kalame ave pasi ave loli ave taxi ia o pe foi ave tavale amtanga luenga malo a malo atu la po kalame le Afiafi a malo atu foi mtanga luenga malo le ngalu lu su fai tu la ia pe ona e mtanga luenga so fo malo loina ia fa pe foi le mtanga luenga leo tinei mu ia o le vai ia mai se foi le malo sianga fa altisi ia la tu ia ngalu lu lava ia e lusu fai tu la unanga ia wale mal pui o tatu nu ia lo fisa wai tau mal nio ia malolo ngalu malolo sa il neva ia so ife au manga wanga onisio me sa tupu ile la Afiafi nafi mal fa anga solonga mai lava ele neaso ia tonu se o tatu nu ia wana file sa tala lo ia ile fon fa vai ale tu malo palautas Tatala maya lo fatu Fi fa'alongo atu sa upu Mau manatu betu samau Fi ailo aluma fau fau Bawana o au e alo au Ima umau lo unau nau Ia so osa
tamali ila ufalongo Ole fili etama fai Fulisa iota ualoto Oh e uatasi Le I love my sesi Ele faluaina o ela umani Oh we lo allow my sani I wanna hold my far from but you're the only one in my heart. I love you now. I love oh my mama. Tatala maya lufatu. If I alone to sabu, mauma natu betu sama. The I love. Tia leolana Emana o mio se fautuana O maumalia tune fianga Se watu tu himala malama Ya ile inga pele malefana Safa moe moe Eu na fava bau E tanke e talinga landa toge valau Se dehari to sau Fa mole mole Lo ali I go fear Oh my little tea What do I to say only Es
balau. Sedari tuasau. We
momoa na asuasu atu ia vai malu puenga ia e lo finangalo Samoa le ne Afiafi onon fale tonu tatu masini ia ole faima motu atu tatu Suluaulama le ne Afiafi amana tole o tatu tu lata foi time o tatu fingalo tu ne Afiafi na sa mai mo mai inisio fa evangelia mai se foi o siva pese fale ngang ia to mua ele tatu fingalo tu ne Afiafi ta ton foi o lewa umon to fale tatu masini ya walta le fa awawina le tatu maftanga ne Afiafi ai o tatu tofi le Afiafi ya o sunga le faife au sunga ya PJ faui male kalesia EFKS le visa le moa le ota pena mai a walta to sauninga le Afiafi ya wa foi se fe au le tala le ya walfa mai na yo fe au manga luenga le vayas ai se foi se fe au falengang ya tau soi la tatu fainga malanga ya wa foi ta penanga walsa pat pa yo le tu tayau tawe ne ya fa pa ia le tu la mai mo fa fonga le Afiafi ya mo foi ni o tatu manatu le ya walfe au falengang o ta pena le sunga le faife au tali mai fa wau tatu maftanga le Afiafi au si mai mai mo o tatu sauninga le Afiafi ta pena mai le sunga le faife au Tātou Tapuaiga atu I le atua. O le alii, o lou leo ma moe o ia, e le aise mea o te mativa ai. Nā te ave au le mea I le vau mua o te taoto ai. Nā te taitai a te au I ta whatafa o vai e tafe le mu, nā te whafo I sia mailo uanganga. Nā te taitai a te au I alo le ami o tonu, ono lona suafa. E ui lava ina o sa vali le vanu le ato le oti, o te le fefe lava I se mea leanga. A wā oe ta te whātasi māu, o laula au ma lou to'o, e wha ma whana ina I au. O le te talo mo le angang pa ia, tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua tolu tasi pa ia e, o le atua le ta maa le alo ma le angang pa ia.
O le atua o lo mātou wola, o le atua e soifua pēa ia e whaavavau. Ua sauni mata pena lo watunuu o whaiva matiute o le tangata whaale whātua tua. O le vivi mata puai e whafoi le viinga, i la ua fio le atua e tuatasi. Ai wo mātou te talo. Ina se e fio mai e ale lo lava ngang pa ia, papatiso ina matau tolua ina o mātou tangata tāpuai. Ina i o mātou whaia lava le nei tāpua inga. Mo le wha sili ina o lo lava vi inga. Ua mātou te talo. E ala tu lava ia Yesu ke wiso lo mātou walii, malo mātou whaola e tuatasi. Amene. O le whaitawina o le tuspaia. Tusi filfilia morena yaso o tusai ma le whasinonga. A le tusi whaitawaso, a le ekalesia. Mua mai le whengainga tuai. Tusi o whaila unga i rona mata upu se fulu ma le lua. La au whaitawina le whai upu mua. Se i whangata mai le whai upu se fulu ma le wha. Whaila unga rona mata upu se fulu ma le lua. La au whaitawina le whai upu mua. Se ia uma le mata upu. Whaafonga ia, o awhionga pa ia aro tātou watua. O le nei, ia e manatua le na whaia oe i o na pōlo tau lea lea. A o le yo o mai aso le anga, a o le yo o mai fo i tau sanga e te whaape ai, e le ai so fia i ai. A o le i whaapōli ulingia le la, ma le malama, ma le masina, ma fetu, ma ua le foi mai foi se ao pe a mawai le ua. O le aso e tete ai o e leo i le fale, ma wha no wai tangata malolosi, ma le to e ngālu lua e ua olo, a wā toa i titi, ma wha pōli uringia e o wā ai wha malama, ma punitia ai whai tutoa i le ala, ina ua i titi le leo le olo, e tū lai ai foi o ia ina ua tau sani o manu, e vai ai foi teine whai pe senga uma, e fefefe ai foi la tau i mea mauarunga, ma mātatau ai i le ala, pe a funga mai le se kati, ma whai le se ma mea mamafa, ma ua le ai lava se toi manao, a wā a alu le tangata i lona fale whaavavau, e wheo ai foi e tau whaitangi tui i le ala, a o lei wha maluina le mai a rio, po o tae le ipu awo, po o nuti le kato i le vaipuna, ma ngausia le mea ta avili le vai eli. Ma toe foi atu le efu i le ele, e peio na ia. Ma toe foi atu le anganga i le atua, o le na foa ina mai ai. Ua whapea mai le whailaunga, e matua whaatau waa, e whaatau waa mea umalava. Na sili le poto o le whailaunga, o le mea lea na sili eilo na o atu i tangata i a popoto. Na ia ma foi, ma sue, ma saunia whaata oto e tele. Na sa ilia e le whailaunga i a maua upu e whaafiafi ai, o mea watusia foi e tonu ia, o upu moni lava, o upu e popoto e pei o tui ia, po whau wa wha mawina, o matai o whaapoto potonga wa tōwhia i a leo e tuatasi. O le nei foi, lo watali ie, i a o awina oe i lātou, e le ai sei unga i tusi o tusi e tele, o le sue tele foi i upu e vai ai le tino, se i tātou whalongo ia i le unga o mea uma, ia e matau i le atua, ma e ana i ana polo inga, a wā o mea ia e tatau i tangata uma. A wā e wha masino ina e le atua ngalu e nga uma. A toa ma mea lilo uma lava. O mea le lei, a toa ma mea leanga. Wha manuia mai le atua e ala lo tātou whaitau ma wha alongo ia nā whiongo pa ia. Ma ia tu maua tupe ia te ia o lona lava vi inga.
Nei se yo o le whaavavau lava. Amen. O le launga i le suafa mamanu o le atua le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Amen. Ua maua le matua o le launga mai le tusi na whaita wina mai le whenga tuai. Whai launga no na mata upu se fulu ma le lua. Au whaunga ina le whai upu se fulu ma le whai mamatua. Whaafafonga o te toi whaita wina. Au wae wha masino ina e le atua ngalu wenga uma. A toa ma mea lilo ma lava. O mea le lei. A toa ma mea le anga. O le manatu au tu o le launga. Tusa ai ma le whaasi nonga le tusi whaita waso mo le ne yaso i whapea. Ola i le ata o le oti. Ola i le ata o le oti. O le ola ma le oti. O vaenga te tele ia o le o langa o le tangata. Na tu utaime e le atua. O le amatanga ma le whaai unga. O le taime e whanau mai ai ma le taime oti ai le tangata. O le pule whaitalia le nā le atua. A o le tafa tonu lea. Le o lo whaane nefu ai ma whauwhaunga o le whailaunga. O lo fesili ngia ilo na poto wha le tangata. Po lea ea le winga. A o le afo i se taunu unga. O mea ia na whaia e le atua. O le tusi whaitau o le nei aso. O le whai unga leo le la unga Solomona. Ina ua mai ai le lua o vai aso. O tau whaavasanga i le tusi whaitau aso. Le tama i poto o le tangata. Le mata i sau poto o le atua. E peise i ua tau whaatau wa ina le tangata. Le ngā luenga foa le atua. O le ngā luenga i le aise winga. E lava nahi una whapea mai. E whaatau waa. Whaatau waa mea uma lava. Aina ua mai le mata upura nei e se fulu ma le lua. Peise i ua sui te isi le leo le whailaunga. Ua si. Ma peise i ua tau leo tele. E ui lava o le tau ave. Le mau lea e whaatau waa mea uma lava. Ai ua alanga leo tele le launga. I ana uputo mua o le nei. Ia e manatua. Ia e manatua le na whaia oe. I taimi o lo malosi. O le ale winga. E ui ai le tau whaatau waina. E le whailaunga o mea na whaia e le atua. Ai le avea lea maala. E alo e se ai le anga sala o le tangata. Mai luma o le atua malana whaamasinonga tonu. Ai sea. Le anga o le atua na te le tau whaatau waina. Le tā ua o le tangata na i e whaia. O le olala i le ata o le oti. O le nātua lava leo le tangata malanga i le ola nei. E wholinga o le tangata i soi fua ma ola i te tonu o pua ngā. O lu i tau ese. E tau wha matau mai lava le ti a Apollo. Matau au e whano ai lo tātou wola. O ala o le tangata. O ala i e whano ai de ola. O le ola i le angasala. O ata la foia ia o le oti. E le aise maa losi o le tangata. E tu wai matetee. I le pule whaitalia. A le na whaia o ia. A o langona fo i o le tangata pe a maua le oa. Maleta mau a inga ma le poto ua tele na ua. E ma whaia na whapeane. O ia lava ma mea uma ua ia maua. Se a ea le winga o le neiola. E iai ea se tā ua. O le ola na whaia e le atua. Whai mai le poto ua nuti le kate i le vaipuna. Ua ngausia fo i le mea ta avili i le vaieli. O le ngana ma le ata whaatusa o le ola. E leo se mea whaatau waa le mea lea. O le nuti o le kate ma le ngausia o le mea ta avili.
O mea whai ngā ruenga e whao ngā ina e asua e ai le vai mai te tonu o le vai eli. Aoni mea whai ngā ruenga e ananga tā. E whai mai e tā ue te tonu o le sio manga, na ola e ai le tūsitala. Awa a whaaleanga ina mea. E le ma whai o nā asua e le vai. A o le vai lo na whao ngā ina i le tūsipa ia, e wha atusa ina o le ola. O le nutila o le kate, ma le ngausia o le mea taavili, ua le heisea o ngā, ua mau le ola. Aisea, o le tangata lava ua ia tuu o ia, i le ata o le oti. A le whea ua atoa le olo Afiafi mei to tonu o le whai upo e pei o na whai mamatua, tala noa sao a le whai launga, i le iunga o mea. A o le hafo i se poto, se oa ma le tamau a inga sa ia te ia, a e hatara nolo le iunga o mea. O le mea le nā le atua. A o le tiuta o le tangata, ia i loa ona o la matau si tū la whano le atua. Te le lava le au su e su ema, le au whai launga walaunga ina le nei tūsi na lātou mauli mawina, o le matua o le soifua o le toi ino o Solomona na tūsi ai le nei launga. Ai a whai lao le matua leo le whai launga. Na ia to e tepa i mea lofa le atua sa ia te ia. Ma le ola so o na whai. Salalai le nuti o le kate. Ma ngau sia le mea tāwili. Ola i le ata o le oti. Ina ua le asu atu se ipu vai. Se itali eile ngā lala o le nu ua polonga. Mati ngā ina. Ea vai mai fo i le isi tu o le talalini. E tawalunga mawhauwhaunga o le whailaunga. I le whaamasino ngā tonu o le atua, whai mai a ia, o le atua e whaamasino i ngā luenga uma. A toa ma mea lilo uma lava, o mea le lei a toa ma mea le anga. A o le whaamasino ngā lea le atua. E le ai lava se tangata e mawhai o na alofia. O ni o tātou le lei ma ni o tātou le anga. O le mea le nā le atua. Samoa e malau mai moa whaafafonga i le Afiafi. O a mai lau savalinga, wha le whātua i le neiva i tau o le wholaunga. O suinga whau ma vainga ese o le lalolangi, e whai lafi ua o mai o loto i whale. Tai nano le ngā luenga whaato sina le ti Apollo, ta mawhai le petia, ma whaale anga lo tātou wola. O le ola i le ata o le oti. E le aise maa losi o le tangata, e mawhai o na alo ese ai. Ena toi a popoa i mai a le whai launga, ina ua nganga ifo le lao le soifua i e manatua. I e manatua le atua i teimi o lo malosi. Nea le ase mea lofa o se tofi, ma se wala a wina ua foa i le atua i a te oi. A wana i whai e wala. A wafoi ma le poto wha le tangata, le anga e whano ai lo tātou wola. A ia manatua pēr le atua, ma tātou sāva vali, i taimi o mai ai whainga tātou te manu malo pēr. E o mai lava, taimi tātou te tinga ina ma mawhatia i a venga. Wana o le atua, e tau mo i tātou. A wana i whātou waalau sila i le atua. I le tū ma le anga foi lea tātou wa toso mai le atua, ua leina tutusa le atua, ma le oa ma le tamau a inga. E ui lava o mea lofa foa i fua ia le atua e awane ingali. O mea le larolangi awane i mauma wairo tātou wola. Le anga e le whaatau waa le sila le atua, i lana ta ngata na whai. O le tāwidinga o le larolangi le neiva i tau o le o toi whaingofie. O suinga o le tau o wha mai, wa lo fia ai le soifua ma le ola, o le tau o le soifuanga ua tau ngata. Whemele whai lau. Pe a funga mai le se kati, ma whai le se ma mea ma mawha. O le ola ma le soifua o le tangata, e a le atua ia. Le e ka le sia ma le au whātua tua, ua mai a lava o na tuutaimi e le atua o tātou waso i le ola nei. Tu umalia pea lo tātou wola mo le atua, e whaia na whe au mara na tala i le lei. O alawa foi pea au langa vale o le ola, ta ma whaia le petia, ma mai leilo tātou wola whātua tua tātou wope i luma.
O la le faisa lamo, e ui lava ina usavali le vanua le ata o le oti, o te le fefe lava i se mea leanga. A wā o le atua, e whaatasi maa. Ato e tō maa natu lava i le whainga malanga i sa wā elu, na wha umi le vau. O le whainga malanga na whea ngai malu i tau e se ese o le ola. A o se whainga malanga foi, e alu masolo muli, le anga o le nātua lava leo le tangata. E whea ngai no mati ngā mawhaafita auri o le ola, e la fo ia lo i ata ata o le oti. O na whano leo le ola whātua tua. O alu le malanga, whaafesa ngai ma le sami ula ula. Wai atu isa wā elu o le sami, whea ngai ma le sami a o tua mai olo o iei whawao malana au tau, o le oti wale eise wha moe moe. O na tomu mumu le matoi whai tio ia, mo se ese hane mea na mai i fua mātou. Ai lava na tuu mātou i ai ko pito pe po longa mati ngā ina. Ai mātou te whia, whioti e pei o le sami ula ula. Ai wheta laile atua ia, mo se whai atu ia isa wā e luo pei luma. O le wha malosi mo le tangata alu pei luma, pe whea ngai ma whaafita auli, o le sami ula ula, o tua atu o le oti lai aile atua. O tua atu o le sami ula ula, lai aile nuu na fola ina, o le manuia, o le mea mautinoa e tau nuu. Lau whaafonga anga sa mo e ne Afiafi, e tupu pea le masalo i o tātou loto alawa foi suinga, malu i tau e se o tātou whea ngai nei vai tau, e tau au na la foia i tātou i ata ata o le oti. Tātou wō pe i luma, o le atua e so i fua pe ia. A o le savalinga le tangata whātua tua e le solomuli, e le pala ai se mea. A waolo ola ma le mauti noa, o lo o so i fua pea le atua, e tau tai le tātou whainga malanga. O le liu tino tangata o le atua i ale ia Yesu ke viso, o le whaalinga lava leo le mamalu sili ese o le atua i le lalolangi o tangata anga sala, Samoa, e le i whaatau waa le mea lea na whaia e le atua mo oe mau. O lona maliu malona toi soifua, manu malo mai le oti ma le tuunga mau. Wa tātou mau aino na manuia e whaavavau. Pea whai tātou te tū mau i le whaatua tua, ma le sala mo wha mauni. Tu mau i le atua o lona lava vi inga, nei se i o le whaavavau lava. Amene. Tātou vi atu i le atua i le vi inga se lau se fulu mali lima, se lau se fulu mali lima le pese, tātou te pese ai.
tātou tālu sanga, tālo le whawhetai, whātua senga, matu ina atu o tātou manao I le atua. Tātou ifo ma te talo I le atua. Le atua mamanae, o le atua o le ola o le alii o le toe tū. Mātou te vi ia ma whawhetia lo wanga le lei le Tapuaiga o whaia nei. O lo mātou atunu o Samoa o lo mātou tofi mai la ua fia. Ai o whaoso fia lava lo mātou wanganga fia vivii. Ma whawhetia I la ua fia le atua. Ina wei umanuia whaiva mati ute o le nei aso. Sa whenga iai ma lo watunuu. O le tangata malana na whai, o le uta ma le tai, o I lātou o sa usui, o fisa ma whale whai ngā luenga, o le whanau I awa onga. A o I lātou fo yo sa whaia le whaiva o le whatu a inga I le nei aso. Mātou te vi ia ai ma whawhetia lo wanga le leile atu. Mātou te le tonu lava e ala I le whātu atu. Ua manuia lava mea uma I lo whaatasi mai. Vi ia ma whawhetia lo wanga le lei. Na ua whai wina foi le manuia le nei vai aso o whiau ma ngā luenga o whaiva ma wha moe moenga umalo watu nuu sa whenga iai. E leo se poto lava po se malosi whale tangata. Po se whaatua tua foi ua sili. Ai mātou te talitonu lava I lo wa lofa. O lea lofa e muti muti vale. Ua manuia ai mea uma. Whawhetai le atua. Ona o lou lava ta mau a inga e te whaasosoa I o mātou lima. Whaatino ina ai o mātou tiute a o le tautua. E ofo ina atu I la ua fio I le ngata o a inga o nuu. Ai mise o lau e kāle sia I lo na ati na eina. Mātou whawhetai I la ua fio le atua. E ui lava I le nei vai tau o le whemaumo wai. Wa tupu pēla fo I le masalo I o mātou loto ona o mea wa tupu. O suinga o le tau o whaamai ese. O le tau matau le soifuanga ma le tele o mea e whaalave lave ina ila mātou whainga malanga. Ai mātou te whawhetai le atu. Ua mai a lava ona e ao au mai. Mātou te tū mau pēi le whātua tua o loo soi fuala o fio e te tausia lo mātou ola. Mātou te vi ia ma whawhetia lo wanga le lei, manuia lo mātou watunu umai lava I ona taitai, o taitai o le mālo, o taitai o lau e kāle sia ke wisiano, se o lava I le lautele o tangata nuu ma tangata lotu. Vi ia ma whawhetia la ua fio. Ono lo whaongai na pea o mātou tangata whātau waa. E ui lava leiso mātou poto ma se malosi. Ai mātou te whawhetai lo whaatasi mai. I lo anganga e te musuia pea o mātou tangata e whaamalosia I mātou. E whaamaite I mea le lei. Awa lava la mātou savalinga I le ola nei. Mātou vi ia ma whawhetai lo wanga le leilo mātou watua. E ui lava foi le lalolangi o vevesi o taua. Tere lava foi le soifua ma le ola o lau whanau o mau mau. Ai mātou te vi ia ma whawheteia la ua fiole atu. O lo o manuia lava lo mātou watunu o Samoa. E le whape o whaapito lo mātou taloa o le anganga e whawheteia e. Ua e amana ia ina lava. Le nei atu nu I titi ma le whaatau waa I lo walofa. Mātou te talo whawhetai le atua o mātou whaitau ma whaalongo I lau tusipa ia. O le upu o le ola. Whai lava lea ma tai tama I la mātou sawa linga wha le whātua tua. Mātou whawhetai le mana o loa ngangu pa ia tau toa lua lo mātou vai ma le lea ato atoa. Sini lava la mātou whawhetai o le whaolatanga na e saunia. O le soifua ofo ina mai o lou lava lo pele o Yesu ke viso o le taulanga I le whaaluainga. Ina I o mātou maua lo lava manuia. O la mātou te talo whai pea le atua. Tu maui la wa fio o le viinga. O le whaamanu ma le pule au ma lava. Nei se I o I le whaavavau.
Ai wo mātou te talo le tua. Whaia lava ma le mata o maasiasi le nei Tapuaiga. A wawa mātou tali tonu o i mātou lava o se atu nuu e anga sala pea i o luma. O ni tangata e whaia ina ma to i lalo pea. Wanatou mita ma tau o lau wa fio o lo whaavai eilo mātou wa tunuu. Awa mātou tū ma anga i aso whaiso o lo mātou wola. Ua le atangia lava le mamalu o lau wa fio le atua e siri ese. Nala leo la mātou te talo a wai le mawhai lava no mātou nā tia i se mea. E te sila fia mea uma. Mātou te talo lava ma le loto mau lalo le li. Wha pale mai e ala i lo walofa. Wha maa ngalo lo mātou watu nuu o Samoa. Ma lava matutoe le toto pa ia o lo mātou wali o Yesu ke wiso. Na wha malingi ina i lungo le sātau e wha mamaa. Ma wha maa ngalo i nai i mātou. A watu lava i mātou i le mafutanga ma whana malau wa fio. Nei se i o le wha wavau. Mātou te talo le li ie. Ngā lue mai pēa le mana o lou wanganga i o mātou loto. Nei i o mātou langona le tā ua. O le loto salamo. Fulitua i le leanga. Ai o mātou loto atu mawhaia lo lava fina ngalo pa ia. E o mātou te talo le tua. Wha manuia maia le tāpua i ngā lo atu nuu. I le nei Afiafi. Mai lava i tai wha le malo. Se i o lava i tangata lau tele. Ia iai lo wanga le lei ma wha manuia. Wha manuia i lau e kāle sia o au. Mai lava i ona tai se i o i tangata lotu. Ia iai lo wanga le lei. Maua le malosi le tino. Ai asili lava i au mea lofa wha le nganga. O lau au whai ngā luenga te tofi so se whata whai taulanga. Anga le lei ma wha manuia la wa fio. Wha hau penga ina pea i le mana o lo wanganga. A wā le soifua wala awina. Wa mātou te talo le atua. O a lava whai ngata o fōtua i mai o suinga o le tau ma mala wha le nātua. O la wafio le atua foa e whaalo longo i la wafio me o malawa na e whaia. Ia malutia pea le soifua ma le olo au tangata i le ngata i Samoa nei. A o atu nuu e mamao ma le lalolangi ato. Mātou te talo le atua saunia ma tāpena ina wha le nganga i mātou uma. Mo loua susapa ia o mua. Nei o mātou au lia i le manuia. Te le lava le vi inga e fo i atu i la wafio. Mātou wa ia foi wa fuli tua mai le malama. Ufitia foi mātou le pongi sa. Ia malutia pea le soifua ma le olo o tangata i o awalofa. E o mātou te talo le atua wai lava mo mia lau fisosoani. I so se vai panoa o le nei atu nuu ma le lalolangi atoa. Ia pa i atu, pa i ane, pa i ifo le mana whaola o la wafio. Ta maa wa mātou te talo ia. Mātou te ofo i nātu i la wafio whatasi, ma le tatalo o i le loto le tangata lava ia. Whaia lo lava fina ngalo, ai awa lava so mātou loto whatau waa. Ai wo mātou tatalo le atua, e ala tu lava ia Yesu ke wiso lo mātou o lii, malo mātou whaola e tō tasi. Au le manuia ma le file mu o la wafio le atua le tamaa, le lofa sirisiri ese o Yesu ke wiso lo mātou o lii ma lo mātou whaola. I le male mafutanga ma whana, ma lau wa fio a nganga pa iai. Ia tu mau mai le o mātou lunga, o lunga o lo mātou watu nuu o Samoa ma lau whanau i le lalolangi atoa. Nei se ia o i le whaavavau lau. Amen. Ta tonu leo wa whafonga le langi e ale le tātou Tapuaiga le Afiafi.
ya e ala mai lana au sunga fai au sunga ya PJ faui ma le kalisia EFKS TV2 Samoa ya wa famanatu mai foi le au tala le mo tato mai se le tapenanga o fe au mga luenga lava yasu mai se foi o le tapenato WhatsApp pa io le tua taiau fa aftai le sunga le fai au mo le fe au ta mun moli ya sana famanatu mai pe ya ti tato au pe ona tato ola tutu mau i le tua malon fina ngalu fa aftai mo le fe au tala le o tapenanga matungo fia mai se foi o vingo le tua le ngata foi lea o talo sanga molia ya wa molia to yo tato man na fa le tua ya ia foi fam nianga le tua ya ila sunga le fai au mal fal tua mal fa nau ia ile anga le tua le soifua le tino le mafofau mo le ngang ya wale ola bala oina wale tua mo lo fina ngalo fa aftai foi le tapo inga mau ya sunga toina sunga ya isa ako viki ya mal fal tua mai se foi le pulenga sunga I fa fenga mo to fal tua mai se ona yo tatu tangata lotu ma lo fa aftai ma lo ta pena ma lo sauni ai manato la se e tu tatu foto mo na ya tatu fa silanga ya wa mafayon tau no mai ya il tatu po kalame ne Afiafi taliu mai fa wau tatu maftang e ala I lau Suluaulama fa silanga taua tupe sosoani fa me alofa mo pisinisi ile ava mal fa alo e fa sila to ye fa pea il to tala yo to o fa va malo mal ngalu e yo se tatu o tunu e to ya tia elon tama ainga e ye se va nga tupe o fa nganga mtanga luenga o tupe e fa matu watu e sosoani ile fa le leyo ati na e pisinisi o le tuftu faina o le nese leni o le angafa mo le official Samoa Business Hub e ia ingo le nef so swani wo uma ona whaatatia ina ia mautino leo o so swani ia I latou e tala fea ngai maa ngava e ngai o le neilango lango e whaapito mo I latou o lo whaatino pisinisi ma ia ile laisene whaapisinisi mo le tausanga lua o lo lua mo le nofisilfia ma le maamalama o le atunu o le a whaasolo atu le whaalawi loa mo le name ta upu I no fuanga aso matai me peon ta ua I lalo aso taimi no fuanga alanfanga aso ngafua lua sifumalaiva o kuso lua o lo lua se fulu il taeao le sifumalua le auli e ka le sia katoliko falefa hol mo le usoli I fanga loa ma falevao lua ile auli le fa ile Afiafi e fakasa lalo manhol mo le mafa tia vea ma lo tufanga aso lua tolu sifulu o kuso lua o lo lua se fulu il taeao le sifumalua ile auli tu le loto hol matafele I si usenga masali moa lua ile uli le fa ile Afiafi e fakasa mo ta hol a pia I te avi malauli e tau telelo a wai mai e te fa fonga ya tatou forsanga e fa malamalama umai vaenga le angava ile neve so swani fa mole fa so tai mai le tatou ofisa I le telefoni valu fa lua fitu o pol tatou Facebook page Samoa Business Hub mo nisi famtalanga e winga le fasolonga o le tatou po kalame famtalanga uma e winga le sosoani o le amawai taimi o tatou fontanga e pe ona ta uelunga tatou tau puleola ma feiloa I le alofa le atua faaftai sainia e vaitulia ala tina yoelu. Important notice: small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impact of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Small Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date: Friday 26 August 2022. Time 10 a.m. to 12 p.m. Venue: EFKS to Falelatai Hall. Area covered: Mulifanua to Falelatai. Monday 29th August 2022.
10 a.m. to 12 p.m. Ekalesia Katoliko Falefa Hall, area covered Leuswali Ifangaloa and Falevao. 2 p.m. to 4 p.m. Efaka Salalo Manu Hall, area covered Mafa, Tiavea and Lotofanga. Tuesday, 30th August 2022, 10 a.m. to 4 p.m. to Tuulelo Loto Hall, area covered Matafeles Usenga and Salimoa. 2 p.m. to 4 p.m. Efaka Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Lauli'i. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Fa'afitai, Vaitu Lia Latina Yoelu, Chief Executive Office, Samoa Business Hub. Product Recall Crest Table Eggs. Pursuant to Section 21 of the Food Act 2015, the Ministry of Health hereby recalls the use and sale of the following products by the public. Country of origin, Fiji. Product Crest Table Eggs. Manufacturer CJS Supermarket in Fiji. The following products in the market are known to be unsafe for consumption and have incorrect labeling of laying dates, which is not compliant with the Food Act 2015. As per Schedule 6 of the Food Act 2015 for standards on eggs, eggs have a shelf life of 30 days after laying if stored in a cold area. The Crest Table eggs have exceeded the 30-day shelf life. The public is hereby advised that the recalled food product is expired and found to be unfit for human consumption. The local suppliers, wholesalers, supermarkets, retail outlets, restaurants, and small food businesses are immediately advised not to sell, distribute, and or use the product for food preparation with the labeling information stated above. The Ministry of Health requests the cooperation of all supermarkets, retailers, businesses, and the public in this important matter. If you require more information, please contact Christina Soti-Uberg or Edward Brown at telephone number 66727 66726 or email christinas@health.gov.ws or edwardb@health.gov.ws. Male fa'aloalo lava, Dr. Glenn Ato Fatupaito, Acting Director General of Health, Ministry of Health. Fa'asilasilanga falau i tele ma le ofisa o le failautusi o le fono ao faitulafono. Ilo ilonga o tulafono tau fa'aofi. E fa'asilisila atu ma le avatele i le mamalu o le atunu. O le a matawhanga solo ilo ilonga le Komiti Faamisionare o vaenga tau le tamau ainga i le tulafono tau whaofi o teuteunga o le tulafono so tanga va leo leipa mga luenga lua o lua. Leipa Employment Relation Amendment Bill 2022 i le aso lua tolus fulo au kuso lua o lua. Mo i lato mai fia whaalia fina ngalo petu ina mai foin fina ngalo tustusia i le nei tulafono tau whaofi whamole whaafso tai maito ni Melbourne Nathanielu whailau tusi so soani ofisa o Komiti Faamisionare i le telefoni lua tasi valu tasi i tu la whainga luenga pole emaili tony.nathanielu@parliamene.ws ma le whaloa tele sa inia sa tama le atisa witi me tala whailau tusi o le fono au whaitu la fono. Whaasilasilanga tāua, tupe sosoani whamea lofa mo pisinisi. I le ava ma le whaaloalo e whaasisila atua i e whaapea. I le toi te tala ai o toa oi whaavao malo ma le ngā lue ai o seo tātou atunu e toi ati a elon ta mau a inga. E ei se vai ngā tupe ua whaanganga le mtanga luenga o tupe e whamatu atu e sosoani. I le whale leio ati na e pisinisi. O le tuftufa ina o le neise leni o le angafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub. E ia ingo le nef so soani wa uma ona whaatatia. Ina ia mautinoa leo o le so soani ia i lātou e tala whea ngai maa ngava e ngai. O le nei lango e whaapito mo i lātou o lo whaatino pisinisi, ma i eile laisene whaapisinisi mo le tausanga lua o lua. Mo le nofisilfia ma le maamalama o le atunu o le a whaasolo atu le whaalawi loa mo le nem ta upu i no whanga aso mataimi e peon ta ua i lalo. Aso taimi no whanga alanwhanga. Aso ngā fua luas fumaleiwa o kuso lua o lua.
Se fulu il taeao le sifumalua le auli, e kalesia katoliko fale whahol, mo le usoli I whangaloa ma fale vau. Lua le auli le whae le afiafi e whakasa lalo manhol, mo le mafa tia vea ma lotu whanga. Aso lua tolu sifulu au kuso lua olo lua, se fulu il taeao le sifumalua le auli, tutu le loto hol, matafele isi usenga masale moa. Lua le auli le whae le afiafi e whakasa mo ta hol. A pia I te avi malauli. E tau telelo a wai mai e te whaafonga I a tātou folsanga. E wha malamalama umai vaenga o le anga vai le nevi so swani. Wha mole whaafso tai mai le tātou ofisa I le telefoni valu wha lua fitu o. Po le tātou Facebook page Samoa Business Hub. Mo nisi whamtalanga e winga I le whaasolonga o le tātou po kalame. Whamtalanga umai winga le so swani o le a maua I taimi o a tātou fontanga e pe ona ta ue lunga. Tātou tau pule ola ma wheloa I le alofa le atua. Whaaftai, sainia e vaitulia a latina yoelu. Important notice: small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impact of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Small Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date: Friday 26 August 2022. Time 10 a.m. to 12 p.m. Venue: EFKS Matautu Falelatai Hall. Area covered: Murifanua to Falelatai. Monday 29th August 2022. 10 a.m. to 12 p.m. Ekalesia Katoliko Falefa Hall. Area covered: Leuswali Ifangaloa and Falevao. 2 p.m. to 4 p.m. EFKS Lalomanu Hall. Area covered: Mafa Tiavea and Lotofanga. Tuesday 30th August 2022. 10 a.m. to 4 p.m. to Tuulila Loto Hall. Area covered: Matafeles Usenga and Samoa. 2 p.m. to 4 p.m. EFKS Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Lauli'i. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Fafitai, Vaitu Lia Latina Yoelu, Chief Executive Office, Samoa Business Hub. Faasilasilanga whalawe tele ma le komisio sue o le whainga pālota tele lua o lua tasi. Mātou te whātulo watu sa mo I la whawhonganga. I le paia whale atunu, paia whale kālesia, paia foi ma malu whale malo. E whasino tonu le nei faasilasilanga. E whātatau I le whangasolonga o whātalanoanga, o whiangai nei ma le komisio sue o whainga pālota mai tu malo ma whioanga. E talo at foi le taitai whono ma komisi le malu ma paia o le atunu, ono le tau o tele o tau whinangano whaalia I mta upu tau le tū la whono. E lima taitai na ea tātou whainga pālota. E tau o telelo a wai e whaalia lo whinangalo sau loto I le ne mta upu, I tu malo ma whioanga o le a whai ai whailoa inga. O le whatino ino o nei ngā luenga, o le a o tu lawan komisio sua I tu malo ma whioanga, a wale so lau pule ino o whinangalo, le uta ma le tō wha, o lo I le mamalu o le atunu e winga I mta upu nei. Mo mua lo la pālota, lua suita maitai, tolu I tu malo whale angnu, wha ngava au suita o wā, 5 restalo vayang whaupwhai, ono solinga tu la fono ma whaamasinonga, fitu, pālota tangata sa molo a mau I atunu I whafo, valu sui o vayang whaupwhai, iwa, whaatulanga ina o le ofisa o whainga pālota, se fulu, maniso mtaupulau tele e patino e whainga pālota. E I lava le tausanga vai ar komisio e sui, mātou tele e whaatauanga vale, pe whaititia le mamalu a tātou tūma nganu masani, tātou te sapi ai pe a malo tia o tātou nuu mawhioanga. E le ngata o le angtonu a wawhelo inga masani, e whapea foi manisi whalo longa I masani ai. A o le tatalo o le komisi,
Ono le taimi ma le whangasolonga po kalame, ina ia vave whasopolia le sa ilio fina ngalo le atunu i le nei mta upu. E manato el tai teifono mar komisi i le anganga maolalo, ina ia vao ia nei whilo inga masani, e tātou anga i sao i le autu o le mta upu tala noaina. O le whatala ula tuai ma le angang whaaloalo, i le mamalu tele o le atunu, e fia whaalia ni o la tau fina ngalo, ma tā ofi a wala e sanga whale lei a tili ai, au nanga ma le whaafoenga o whainga pālota, ina ia mana ia mai aso, no fuanga mataimi o le ata ua ilalo, mo nei whaatalta noanga. Whaatalta noanga o manatu mo i tu malo pālota a inga le tai, whale la tai ma sa matau, le whanga ma whalse la sa whatatasi, sa whatalua si umu, whale alilitasi, whale alililua, loto whanga, le pā, ale i pata i tu pā ilalo, ale i pata i tu pā ilunga, vao fonti anoa maatasi, ma anoa maalua. I tu malo pālota, no fuanga i whatino ai ma le aso. A inga i le tai, hol e kalesia katoliko muli whanua, aso ngā fua lua sumare iwa o aukuso lua olo lua. Whale la tai masa matau, hola le whakaasai mtau tu whale la tai, aso lua, tolsi fulu aukuso lua olo lua. Le whangam whalse la, hola le whakaasai mtau tu tai le whanga, aso lulu tolsi fumantase o aukuso lua olo lua. Sa whatatasi, sa whatalua masi umu, o le hola le whakaasai iwa ie, aso tofi, aso mo se tema lua olo lua. Loto whanga ma le pā, maota le nui loto whanga, aso wharaile lua se tema lua olo lua. Whale alili tasi, whale alili lua, hola le whakasai mta utu i whale alili, aso ngā fua limo se tema lua olo lua. Ale i pata i tū pā i lunga, ale i pata i tū pā i lalu, hola le whakasai sa titoa ale i pata, aso lua, ono se tema lua olo lua. Va o fonti anoa maatasi, anoa maalua, hola le whakasai whalwha, aso lulu, fito se tema lua olo lua. O le taimi whaatulanga ina mo atatu whaataranoanga, i aso o ta uelunga o le se fulu le tai au. A nga i le tasi le auli, e whailo atu foi o tatala ina nel tātou penga tu whailangi, o le https coi.oec.gov.ws mo le tuina mai o finangalo tusia. O nei whamtalanga uma, o le atu ina mai, o le atau sia i ala whalililo, mo le iloilonga al komisi. Mo nisi whamtalanga i whatatau i nei whasalaunga, whafsotai mai maunga fitongi wā ai, i le numero le telefoni lua lima iwa tasi lua, po le emaili f.vai@oec.gov.ws, po viti levu simati i le numero le telefoni lua whaono o fitu, po le emaili v.simati@oec.gov.ws. Male whaaloalo, sainia, lua whatasanga, tuu yeti taulealo, taitaifono. Product Recall Crest Table Eggs. Pursuant to Section 21 of the Food Act 2015, the Ministry of Health hereby recalls the use and sale of the following products by the public. Country of origin, Fiji. Product Crest Table Eggs. Manufacturer CJS Supermarket in Fiji. The following products in the market are known to be unsafe for consumption and have incorrect labeling of laying dates, which is not compliant with the Food Act 2015. As per Schedule 6 of the Food Act 2015 for standards on eggs, eggs have a shelf life of 30 days after laying if stored in a cold area. The Crest Table eggs have exceeded the 30-day shelf life. The public is hereby advised that the recalled food product is expired and found to be unfit for human consumption. The local suppliers, wholesalers, supermarkets, retail outlets, restaurants, and small food businesses are immediately advised not to sell, distribute, and or use the product for food preparation with the labeling information stated above. The Ministry of Health requests the cooperation of all supermarkets, retailers, businesses, and the public in this important matter. If you require more information, please contact Christina Soti-Uberg or Edward Brown at telephone number 66727 66726 or email christinas@health.gov.ws or edwardb@health.gov.ws. Male whaalolo lava, Dr. Clen Ato Fatupaito
Acting Director General of Health, Ministry of Health. Faasilasilanga taua tupe fesoasoani faamealofa mo pisinisi i le ava ma le faaloalo e faasisila atua i e faapea i le toe tatala ai o toaoi faavaomālo ma le galulue ai o se o tatou atunuu e toe atiaʻe lona tamao aiga e iai se vaeaga tupe ua faagaga i le matagaluega o tupe e faamatuu atu e fesoasoani i le faalelei o atina e pisinisi o le tufutufaina o lenei seleni o le agafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub e ia ingo le nei fesoasoani ua uma ona faataatia ina ia mautinoa leo o le fesoasoani ia i latou e tala feagai ma agavaʻi ai o lenei lagolago e faapito mo i latou o loo faatino pisinisi ma iai le laisene faapisinisi mo le tausaga lua ololua mo le nofisilifia ma le mamalama o le atunuu o le a faasolo atu le faalauiloa mo lenei mataupu i nofoaga aso mataimi e pe ona taʻua i lalo aso taimi no foanga alanfanga aso ngafua luas fumalaiva o kuso lua ololua se fulu il taeao le fumalua le auli e ka le sia katoliko falfa hol mo le usoli i fangaloa ma falevao lua ile auli le fa ile afiafi e fakasa la loman hol mo le mafa tia vea ma lotufanga aso lua tol se fulu o kuso lua ololua se fulu il taeao le fumalua ile auli tu le loto hol matafele isi usenga masali moa lua ile uli le fa ile afiafi e fakasa mo ta hol a pia te avi malauli e tau tele lo wai mai e te fa fonga ya tatou forsanga e fa malama mai vaenga le ngava ile neve so swani fa mole fa so tai mai le tatou ofisa ile telefoni valu fa lua fitu o pol tatou Facebook page Samoa Business Hub mo nisi famtalanga e winga i le faasolonga o le tatou po kalame. Famtalanga uma e winga i le fesoasoani o le a maua i taimi o a tatou fontanga e pe ona tāua i lunga. Tatou tau pule ola ma feiloa i le alofa le atua. Faaftai, sainia e vaitulia a latina yoelu. Important notice: small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impact of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Small Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date: Friday 26 August 2022. Time 10 a.m. to 12 p.m. Venue: EFKS Matautu Falelatai Hall. Area covered: Mulifanua to Falelatai. Monday 29th August 2022. 10 a.m. to 12 p.m. Ekalesia Katoliko Falefa Hall. Area covered: Leuswali Ifangaloa and Falevao. 2 p.m. to 4 p.m. EFKS Lalomanu Hall. Area covered: Mafa, Tiavea and Lotofanga. Tuesday 30th August 2022. 10 a.m. to 4 p.m. to Tuulelo Loto Hall. Area covered: Matafeles, Usenga and Salimoa. 2 p.m. to 4 p.m. EFKS Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Laulii. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Fafitai, Vaitulia Latina Yoelu, Chief Executive Office, Samoa Business Hub. Nasa mai mo malta to nu inisio faasisilanga mafasalonga mai mtangal bengal malo ya wafoile tang fio fi au lava yaso pe au lia seola mas malos paftai mtangal bengal malo ya mole mo fi auto susia wal susia o le fanga solongo le tato pokala melnea fiafi ya one ngalo te oil to wina falwa to le inavia ya malava yaso ya mo se fa poponga ya pe mai el tato Suluaulama melnea fiafi mal tato talonga la pi mai Australia
ia e fa o mai foi ia la mai mo fa fonga le nefia fa si ai mal tatu ata tifanga ia o nisi o tala mo le neva yaso fa le neva yaso ia o po na nele ta alo ilo peleki male au malasi me Argentina ia fa si ai male au Australia male au mai Afrika Saute ia nisi na o lanka pi ia wala mai mo fa fonga ile ne Afiafi ia fa si ai mala ta poinga walta to taito fitu le awal tato tunu le Mansamo Sevens ia amata tayao le futol minute te ai le sfumalua le auli ia male au malosi mai England tato tapo ia le alfai vol tato au ia wa foi se ai mo tapo ingal tato tunu ia ole sofo ile sa fa tau tai ai le so na sampinio le tani fenga i maleata po le sapali sevens ia le na ta sa to e man malo foi le au ta mauli mai salonga ia ole luai taimi foi le fa tau tai ai le te to fitu ia ale kalapo a me se foi ole no male kalesia e fakasa i sapali ia le sa man malo ele au malo si mai salonga ta mauli ia ile so le sofo ia nafi ia sa o se ele fe ngai ngal sunga fe au ia male kalisia fakasa i tauranga ia afta ile lofo le ole tua o fata unuina man sam me fangalo le sunga fa ngai ngai ya yeti man faltua male kalisia ia le sa un sai le so le mota nga luenga viere tu le soifua tautua ma le soifua au na o tatu tangata lotu ia manatu o no tatu temi fatu la ngaina e moli atu lava le nga faftai na ia tatu paang le langulango mai le tatu pokalame pe ona el mtanga luenga pisinisi ala manuia malipa fa pe foi le compagnia le SOS ia mal papa instant koko na ipaanga nga leina umfaiona wina tu sao to lo mota malo ia le tatu pokalame a mese lunga o penga te failangi aftai foi la mai mo fa fon le neva yaso le tali le foi o mau tanga fata va mal sunga ya fata o le wai mal ne Afiafi ia pe foi sunga ya ta vita ia wal fata utai o tatu pokalame ia o le Suluaulama ile Afiafi mane Afiafi ma o se si fa poponga Tapuaiga wal tatou au ia manuia foi tapelanga ia wal sa pat pa io le tua le aso tae ia le samun mulio ne masina ia ile lofa ma le anga le tua le a foi se ngana wa pa o papa se tu ma se anga o le tau tamali ia e matua tu lava ina e manga loi se au na fa se au nanga fa tau va il ne Afiafi ia tatu toi filai il vas fo ile lofa ma le anga le tua ia manuia tele le ne Afiafi to fa soifo For any occasion,